ji bernamecîhan roj baş temaşevanên hêja di nava 45 deqeyan de em ê mijarên cudayê rojnatanavîn guftûgo bikin di serê van mijaran de jî hevdîtinên dawî yên di navbera Amerîka û Îranê de civîna herî dawî li Romayê pêk hat hevdîtinên rûbirû bûn serkeftî derbasbiye li gorî her du aliyan jî mêvanê min îro Qedar Pîrê rêveberê saziya Kurd Besînor li Fransa و احمد پلده روشنمه‌وان ابوریناس من هر دو جی بخیر هاتن خیردار بی ام پیشی به جوینا لروما دست بکن اف جوینین کو دست بکرن بنابنکاری عمانه چوا در باس بند نابرا امریکا و ایرانی دا اوله هف بکن احمد پلده ام دست بکن یان به مامسته قدر تو درس بده بله پیچکی به پاش ده وگرن دما آگناوی کرن شورش اسلامی لإيراني که ویچاقی امریکا ما بو حکم بده دسته که چپی ترکا چپی ایرانیا هبو ملت ترپیرا بو و خمینیا شیعی هبو وانجی خواست که بدن دسته حکم دسته خمینی جبرگ جبو به پیشت جوار داخوازی و گج مثلا خلیج جوار به کار بین جوین نها و صدی صد و درباس بین و باش درباس من جی و ایران قبول بکه و ایران گلک تشتا که ماسیا اگبره تکرین که ماسی و درباس کش برگه اوزانه پشتی هفته اکتبر روشک نول روزراتا ناوینایی اوزانن که پیک هاتی ده هندر ایران ده هم روشاوی سیاسی آبوری نل گور دمکی که کاری به چه قاسه مثلا ده هندر ده دیکتاتوریا خواه بکارتینه کشنی بکارتینه دالکاندینه بکارتینه لیده دمانه ها ده و نکاره بیجه برگ و آلیکاری جه دروه پر بخورتی ببه هم اسرائیل جی یعنی چقاس ارینا اسرائیل جی خوازه درباکه مثلا مفعل نوویخه ایران جبو گروکی به پیشروجه یعنی وقت مثلا تأكيد بيجي وأفتش ديجي ويانجي ونكار بن تشيكن تبقى خواندين شروع بكار السياسي بينين إيران نجن هادش بري دم كده جاي سلاحي نووي والباخة بشارتي يانجي هند بيجي صالح نوطي دماغ روسيا سوفيت لبنجي هفكت أو ديس إيرانيا جيان تشنا والباوانا هاي لإيران إيرو دروشة كده هم دي لبنان دشكست هم دي سوريا دشكست هم دي يمن دشكست لها مجبور ودان مستندين بك او تاني لما بيعطى خوي ابوري او بريوينا تريليون واي دولار قل اوروبا ولا امريكا هاتني جريدان قلتني قارب وانا برد تركيز لسر واب كي قارب وابرد شخو مفاوضات جبو وينان مثلا مفاوضات واي نووي اشكرا قوتنقو متيخن بين كنترولات دولي دي روبرو ساعات بالساعات بين كنترولي دبي لي بقشتي وبمينيجي برق امريكا ناخوازي قدر بالي ايران كفيق ايران او يعني حكومتها إيران بوي رنجي هان تنبكي جبرقا هشتي وك بيرعبوكا كي وك بعبع جالي خليجري تمجي وبيد دوشي جارا تو ترامب ب400 مليار دركت نهاجي عينا شروك يعني في مثلا هانش خور بكارتيني وشتي خليج تم دبن وما ترسيه دبق ازود باريزم از جنا امريكا با جنا هيزا امريكي با ايران والوخش خو لاليه ديجي ايران دماغ زيدا قفلتي كوندن جالي امريكا واسرائيل دي اشكره دبي از برسفام والخليج بالتيبات العربي سعودي ولدوله الامارات كرم جالك سباس البت مرقم اوه که شرک و دهات باسکرین و چه به یا چه نبه احمد پلده به صورت نوچه هیه درباره وان هفدیترین داویده از پیشی نوچه بخونیم پاشیجی تو برسه بده برپرسه کی پایبلند ین امریکا راگان کو هفدیترین امریکا و ایران یلنا رومای به تیر اخواه پیشکتنه که باشه سرکفتی در باسپیه شاندین امریکی و ایران دوه لرومای پایتخت ایتالیه بنابنکاری عمان لهف جویان برپرس چد بیجه لرومای مده هفدیتنین خواه ین راست و نه راست
زیادتری 4 ساعتان مهدیتم پیکانیه به پیشکتنه که تیره خواه باش بدست خستیه یعنی انجام باش بدست خستیه دبیجه هفدیتنه که دن گفتگوان آل سر پروگرام اتمی یا ایرانه یا دنا برا شانده امریکا یا بسروکاتیه نری تایبتی امریکا روشت نوین ستیو ویتکوف و شانده ایرانی یا بسروکاتیه وزیر کاری درویه ایرانه عباس عراقچی لرومای لپایتخت ایتالیا پیکاتبو پیشتی هفدیتنان عباس عراقچی د داخویانی خواه جبورا گهاندنا ایرانی ده دبیجه دانوستندن لسر پرسکریکن بنگهین هاتن کورکرن روژا چهارشنبه پیشمه شانده این تکنیکی این هر دو آلیان و لعمان دی سال هف بجون پیشراجی شانده این دیپلوماتیک و روژا شمی جاره که دن هفدیتنی خواه پیک بینن وزیر کاری در و ایرانی عباس عراقچی هم وکی دن گوت هفدیتن بردوامی هفدیتنین بری بو باوی که پر آوا کردر باس بو مدهن آرمانجن بگهین ده انجام باشتر بدست قستن بریار حد داین که هفدیتن بگیجن قناق حکیدن احتمال شر بداوی بو یا نه بو احمد پلده؟ نه احتمال شر هیچ سر ماسیر ve em gerek peyam peşe bidim berçava ev müzakere du ali demişim. Yek aliye em bejin bu helberine atomi ya deneji tekliye İran ve Amerika'yı her vaha İran ve İsrail ve heri var. Bejin bana em gerek bakın du beşe juda ya atomi daha gerek em yapzın hem gerek devletin cihani hem çekin atomi hem nükleer em bejin jubo helberine dikin veya devleti sazir namnetevir ve nakın. Ama İran'ı sazir namnetevir ve kıca sazir namnetevir ya atomi şu vakti bu hazır İran em bejin denetim edikin. Evji eşkere dikin, raporu kuda eşkere dikin, İran geçtiği aslaki yani demek ki kurta eğer evden direjbi be dikare çeka atomi gibi karbine çebike ve iradeye siyasi dikare embejim veya bu tibej bu havcedece enerji bu havcedece insani veya bu karbine let gece ve heze kul be hezeke nükleer Amerika da hazır peşiya veya bigre, İsrail da hazır peşiya veya bigre. Le mesele tane evnine, mesele tane evnine, mesele kadıneci Amerika da hazır tekliye xu İran'ı nubike. Yani ya green government eğer de heli bahaf bikin, ve vakti dikar mesele atomi bağıya kadını hal bikin, çareser bikin. Çiye mesele edini mesela Amerika da hazır ve gerre vakta şah. Embejin bu vakti endami OPEC bu. OPEC gringiya ve bu Amerika'ya bu OPEC gavak bazırganya OPEC Arabistan'a Suudi ve İran'ı sozdana Amerika'yı bazırganya petroli ve dolar bakın ve vakti dolar bu pere cihani roleke geleke stratejike disa jehera çektari jehera sazmanya parastını arva gelek demu dezge İran'ı ve bor Amerika'yı Avrupa'yı teki düve ta çerçeveyi de daha tedamazlandın le ve vakti konjonktüre kadın bu bandora Sovyet'e ceport bu İran'ı muhalefete çepkir muhalefete tude hembejin disa partiye çepkir o her vaha Kürt bu vakti korktum. Amerika'yı konjonktür ektin de bu desteklerin. Hemberi Sovyet'e de has bir riya İslam'a kes. Harimi dorpeç bike. Heski Şia bin, heski Sünne bin. Destekari davanaca Afganistan'ı bigre hayani İran'ı, hayani Mısır'ı, hayani Pakistan'ı, Türkiye, derbeyin leşkeri hatın çekirin. Hamuç riya İslami bekirin. Disa Arabistan'a Suudi, Embejni Jubo, perverdaya militana gelek peredan, o Amerika'yı siyahı perverdaya militanandan bir avay şartaka bakırın. Hümeynici berici Irak'ı derbası Fransa'yı bu ve vaktici filozofi ki Fransa'nın bejniye ki navdar Michel Foucault uyarı röportaj çekirin medyada röportaj çekirin ve ki bejin nişana postmodern yani ekonomi postmodern bir avayı reklama çekirin ahli bir teyari hukukanin Tahran'ı embejin reveberi danım ya radesti vikirin bir avayı devam kır. Halbuki ve vaktici dinav muhalefeti da teza her kurşu evnin bu. Tuda bu çekpir bu de ira rebelliğe almayı bağlı ki abeste destekler. El Amerika je fayda değil yani veya fayda değil. Le iro da hazır edi ev nameşe jibet konjonktüre kadın heye Çin
gelek reyan ve gelek xetan ve dixerime de heza xo nişan de. Dîsa tekiliye İran û Rusyayı ve çend roj berî sen bêjin peymaneke jeostratejik çekirin navxwedan. Her bigirin rayadaran gotin etkêsî sala zêdetir tekiliye me heye lêya herî xurt jî ev e. Her wiha şerê Ukraynada mendît İranê destekarî da Rusyayı. Dîsa Sûriye û gelek rojhilata navîn gelek hêran da em bêjin ahengek di nav wan da bû bi hev re dixebitin. Amerika dixwaze vê xetê bişkêne. Ji ber wê İran jî karê wê ne hêsaya ji ber ku İran em bêjin bi Çînê re 25 salan ew danî yani peymanek da çekirin. Vê gavê ambargoya hemberî İranê de ya Avrupî Amerîka heye ama vê ambargoya yê xerab dike Çîne. O Çin destekadiye hela modernizasyona sanayi ve derece de hela çandırıcı de kırına petrole ve gavê Çin devam dike. O Amerika'da xaza bir xetê bişkene. Evji neki İran ve helevat tane ne azade. Gavak ve embejin Amerika u İsrail ra Avrupayan ra hevditran pek bine ve xetê bigore ve vakti aliye Çin Rusya'ya va hin astengiya ve rubu bimine. Gerek bana çıkıdan berçava şu berve mesele ne hesaya emi gerek veya bişopinin o jbek bu gavat bu İran embejin bu herne hatta xobbe bu herne berber van ve hele babe azbarım dina İran'ı da cehennem henin aligri Çin'e o Rusya'ya peşiya beyan bıgdın jberve nafada ji debek o problem çevirbin emi veya jedin nezba bişopine. Mamoste kadar ez derbasî mijarekî din dibim lê berî wê dixwazim hîn bibim helwesta Fransa yani dewleta ku tu li wê derê di derbarê van hevdîtinên Amerîka û İranê de çi difikre helwesta Fransayê çi ye li hember İranê? Gelo li cem Amerîkayê cî digire Fransa? Mesela İran de hin ev sistema 5-1 و 5-1 kad mufawadat nevevi de hin berdewam hin waqbey. Fransa aynen mina Amerika naxwaze rejima İranê hilweşe ji ber fedaxwejî bîne. İran dema cara çû ittifaqa kirbûn bi Amerîkiyar berî Trump dicî de hat kontrak bi 40 milyarî bi Fransiyar kir Fransî û ey dewleta dibijî li abûriya xwe digerin fêdawa li kubê li wê digerin İran jî ev mesele fêm kiriye İran xurt abûriya wê na zengînbûna wê di xaka wê de pir heye Fransî li ser wê dibînin wê İran nikare Amerîkar bike hewceyê Ewropayê tarafê Ewropî hewceyê wê bi êgipêr alîkar bi wê Fransa bi li vê yekê Fransa hîn tê helwestê wê nehatin û guhertin û ji xwe mesela yani li abûriya xwe digerin tim jî ew kaxeta siyasî dest xwe dihêlin yani her sal civîna a muarada bi navê muarada İranî a Mujahidî Xelq Meryem Recewî ki her sal li vir çê dike Fransa buwar dibe alîkar cihê mezin خلکê ji war top dike ji hemû deriyê Ewropa ji war tîne ew jî wek kaxezekê ji bo ku dijî İraniya bi kar bînin lê mesela mamosta anî ser ziman mesela Amerîka dixwaze İran vegerîne wek dema şah polîsek destê wê de bi rojhilata navî de bi kar bîne ev wê nebe ji ber İran ava bûyî li ser siyaseta mesela teşeyyû û ew bi navê şoreşa şîî bela bike zaten vê siyasetê dike ew ji a xwe vegere di nava xwe dişke di nava xwe dişke xwe wê hilweşê wê nemîne fe nikare ji a xwe vegere lê bêdeng dimîne wek mesela çawa Hizballah û di Sûriye bi xwe dijî derbe xwarin nikarî û bersiv dava bersivek kulo derewîn bersivek ji bo tenê ragihandinê gova me bersiv da lê tiştek nekirin Hamas û Filistînî de heftan bi ser heftê Oktoberê de bi rengekî gerek anha İsraîl yani hilan danaş pêşiya xwe lê xuya kir tenê ew wan ewleqan ji bo mesela aştiya orta İsraîl û Araba de bijîneyê ji bo karî bi İran tim mudaxelê bike bi wê kaxeta Filistînê berge kaxeta Filistînê ji dest wa herê ji bo çi mudaxelet kir ji bo em Filistîn li hev bên ê baberê li hev hatine fe mesela İran
نکار وقت مثلا شاه بکه و نکارش آخوشی وگرش برگش آخو ودگره دناوا خوده هلوچ کسی که پی باور کسی که پشکرتیاوید کن تفق برنگه کی ایرانی جبرگه ای مثلا اولدار نبرنگه کی زانبون بعقلانی در مسئله تنه برنگه کی يعني ملق وشو وكويدي كله امشي وينكار بايران جا اخر غدر كلامك مو مستحيل gerek spas heri davi şande ki Türkiye şu Irak'ı rezeke heditin pekani da asta heri bilinde pişraji Sudani beseroke heteşi Ahmet Jolani ra heditin pekani ve xwand lutkeya عربانجي جوینا هری بلند اولات عربانجي افتی چه معنی گلو هیئت دولت ترکیه تنه لهمبر کردان کتیا نوان خباتین دیپلماتیک یان پلان و پروژه دولت ترکیه جداجی هيا لعراق چی دولت ترکیه هبه چی سیاست آوینا هبه بری حد بشتی لسر کردای چاوا کردات نبی چاوا کرد رولا خونالیزی چاوا کرد مافی خونستینی وباش وينا شيء وهابي جيب تشروك قدم يعني إيرو ترك مسألة باش تنبونا كردات فكر مسألة عثماني لقربو أو جي دفي أحمد الشرع دي وان أو داني وان أو ببيش دبر وان هجد حكم الشامي بقري سياسات دولي بكار آنين تيكليه بريطانيا وبإسرائيل ومسألة فازي باسكي إيراني جفر قطبكم أحمد الشرع تيجي وانابه وأفكاغتانا قشتك لين هاوجا ترك او دخوازيق احمد الشرع بده قبول كرن انا راستي احمد الشرع ايرو ابو محمد الجولاني ايرو تين عسكرن احمد الشرع سروكي كوماري سوريا يعني شقا شرعيتها بتنبه ترك تاني اعتراف بكرني قطري كان دولة عربة قدام مستندين بيركن نا اعتراف رسميجي دام مستندين بيركن هين اوروبيا كسينا كريد بهون دبن كنترول دني امريكا عينا تشروب دبهون دبن كنترول دني اشكرا كسينا چاندي واچون چاندي امريكا چون المان چون بريطاني چون فرنسي چون ام فرنسيا لفرق بينن اشكرا دبي اب كسانا هين دبن كنترول دني ايرو دولتا تركات خوازي وان كساب بيشخيني وبدا قبول كرن ترك كسي خوي هي مخابن ام فيرنجي بيشتغلن تركمانا تايبت دخوازي قواتي جي هم سياسي هم عسكري حالي مزنده جي جوار بقرش بوغي بمين دبن كنترولا دولتا تركاد او كسي اف 14 صار خدمتها دولتا تركاد وسياستها دولتا تركاد كرن قشون لارمنستان شاركرن لليبيا شاركرن لايرو الافريقياني جبو خاطري برجوانديا دولتا تركاد ايرو كرني وزير جيجاري وزير شر يعني جبو قد بن كنترول عليه دبي ترك ايرو دسي خداتين السردات سوريا نفوسه تليفونه يعني الدولة نامينه وقت ما مست بروجين دولة تركيا لعراق شنو؟ شما قصد جم سوداني چه هيفيد كج السوداني؟ جولاني وقت العراق وحكم به يكي ارهابي بي صلاة حكم خاري بريوي كتي حبسيده فاش فينا وشنا بحزارة انسانة دهستي جولاني دهي وترك دخواتي كفي مسألة ويبيشخي ويبدأ قبول كرن بروجي كهان إيرو تركا فهم كريه كرد بشك جروجلاتا نافيني نونه كرد ويجي خوا بكرن كرد وقت ام ملتي كنسر اخا خوا بحزارة صلاة جيان كري وبردوام كري تشقاس كيماسي تشقاس جنوسايد دحقي ويد هاتنه هم جنوسايد كشتن هم جنوسايد جواكي وثقافي وحرتشتي وديسي في جيان كري حتى رجا ايرو افكا سانات دي بيشا رجا رجلاتا نافين دي جي ديجرين يا ترك دخوازن وقت مسألة تقول يعني بروجيوي تايبات جبوي هني يبري حدشتي ديجي كردا هني جي كيفن دي هندما دولة العراق وصدام ولسر خبو شرع إيراني حج صالح كرو درباسي كويتي بو دما قرسر خبو تهف دي تنت أورتا إيران تركيا عراق سوريا ندمون إلا جبو كردا قرسر كردا بو إيروجي أو مسوان أما سنة فهم كريه إيروجي كرد نتند رجلات على بيته لأصلا دنيا تفيد راق هادنا دنيا تفيد قرب بسكريكا سوريا وشارع سار كرناوي لكن
دبي ما في كردا كتركيا دخوازه درباسي يكيتيا اوروبا ببي دبي ما في كردا وشروكا كردا تشارا سر ببي إلو عين المسألة إيران قالكي يعني مخابن ملتي مي الور روجهلات ظلمك زور دبيني وراغهاندنجي شوقين نافي سر بيتنك دميني حتى مثلا فان مفاوضات يقببن لورتاوا امريكا جيكيان تشارس يعني الهفكرن وديسي بيتنك بميني لقى الهفنا كرن وجا وكرد وردي سير رولا اخويا برنجا كي برخور بيزن العراق تركيا تم اتفاقات ايواي تشتكي اشكرتكم تشتكي بن ماصيده وقديجي كردا ايرو جولاني تركيا عراق قل هبرونين مثلا كرداي مثلا هزين سوريا ديمقراطية مثلا هزين يبكا باكور ورجلات سوريا تبي قد شوا كاربن وتنبكن تفشقص اتفاق الأورتام مواناتاني يعني مثلا حد تاغين كردي اللي باجاري حلبي لا أصدق باش بو اتفاق يبون همان وان برنجي فدراليات قبول كر وبفيرن قد مشكلك نفيسكاري سوري نفيسان دن سيرفي مساليجي ابناهودن قوتن قوغ اتفاقات هزين سوريا ديمقراط وحكومتها جولاني بفيرن قد سوريا برب چارەسەریت دەرێ بەر مثلا فدرال دەرێ لێ ئەم کەسانە مثلا تەقیە سیاسیە یعنی تەقیە بکارین تەقیە چێ شرۆڤەکردنا کوردی ناوێ نزانم بخابن لێ شرۆڤەکردناوێنە بکە وەکتە ئەو تجاری قەنەعاتی وی و فکری وی نەوەکتەی حتا دەمەکێ حتاکێ وەک دەبێ ئەم باهۆز و بایەکە هەیە دەرباس بدیسە ڤەگەرەوەک خوێ يعني سني شيعية دبي السني مش بلقى فرمانة شيعية هبو فدقوا السني ملي او كنت نافا خود الشيعية اللي بفيرا نجيب كارتين احمد الشارع جولاني في سياسة إيرو كارتين سبق الكركاجي ممكن بقول بقى عربي سعودي وإمارات وشك مش كركاوي نابقر والكركاجي بقول كشبريكي زانية براغماتي اللي حتى تشقى درجات دور وكوير او برنجكي براغماتي كاردك لانها زانه بكردا بهذه سوريا ديمقراط او نكاري بيش كافي ونكاري بتشكي بك وناي قبول كرنش دنيرك او هذه سوريا ديمقراط قبولنك يعني افدان وستندناوي بمره نجبرك او دخوازه جبرك واو تركا فيمكن او اعترافه نكهب الديالوج بهذا سوريا الديمقراطية ونكارب واعترافها دولي دستيني جفاية كيش قبول كرناوي نابي قبول كرنا دولتها تركاية بري دروجة اختيقابك مثلا لسر ستا تشريني قوتن شرنها سكيني شوان نبرنجك يتم جبر باش ونا ديسي دروني تركا دركتن يعني دان سكناتن او اري شتي سوري بون لتركن ريار تركاي لذل حرسي دولة سوريا تركيا عراق ايران حرشار تجارنا اتفاقي الا لسر كردا وباش وناجي شبر جواندي وايد هبل او جروك دنا خود چاندا تركاي گچو عراق جبوق دغتيبك يانجي وك كاغاز ناجوار بابجي بكا احمد الشارع قبول بكن محمد الجولاني قبول بكن للجمع العراقيه هينجي مسألة خوشك ناي قبول كرن جباب ده هندري عراقي ده أبكى سايا وكيكي تيروريست وكيكي حكم لسر هي سيفيل كشتني ناي قبول كرن وجاكا حتى تشا استوي برنجكي دبلوماسي درباس كن بكي بباريس جبال أحمد الشارع عندما تشو تركيا يعني حارسي أردوغان وي أو باراستن شو خد كيماسي برمزن بوجي سوريا ل خوياي دمان هذا مسألة سوريا فان كيماسي قشتك ناكمن حسابات هذا كس كمعيار جوار فمثلا ناسيني كانت خوازين شاوا الشرع بدل قبول كرن يعني مخابن برنجة كي دمكي بس 5 سال دولتك وك امريكا حكمي تمامي 4 سال اما دمكي و 5 سال كلام جلك سپاسکم احمد پلدا مرو وقت دنيره tam divê demê de ku Tirkiye dengim wê were tê mamoste ez ji Ahmed Pelda bipirsim tam divê demê de ku li Tirkiye pêvajiyekî heye di navbera dewleta Tirkiye û Kurdan de yan jî di navbera dewleta Tirkiye û PKK de û dîsa tam divê demê de ku di navbera dewleta Tirkiye û Qesedê de bi zora Amerîkayê ve jî agirbestek heye di fiiliyatê de pek de tam di demekî wisa de hevdîtinê siyalî çêdibin
دولت ترکیه راحت ناسکنه هم لعراق هم لسوریه هفدیتن جدا پکتینه زوره لسودانیت که بچه احمد شرار هفدیتنان پک بینه چیه مسئله چیه اف گلونا که به چارچوبه حیله‌کاری لوی پیواژوی کل ترکیه نه دست بگیریه دولت ترکیه سری حیله‌کاری ده گلو احمد بلده یکسر گلو حیله‌کاری آنجی سیاست ترکیه داشی دوبندی هیه گرکانویش نک ایدی نک سر بیا بسکنن جبر کو ویگاوی امبیشن هفتین بریز اوجران نشان ده کو دولت ترکیه ملک تخازه بلکه هنگاوان باویجه لی باوی که قصدی هن سدم چیدبن هرگاه اوجی استنگار رو برو دمینه دیسا امبیشن ایرشین دولت ترک بمب باران وان یا نه امبیشن باشه استان پکتی گاوا کنویج بدن برچاوا evin nişanda ku eniyek dixaze veya provoke bike yani ne deyre kongre bicive ne deyre bejin girbesta ve deri bicibimine yani bavayek zor edin ki gerila bejin bersi bide uş şer canlı da gar arabta şer o ona ji şer berdam ki jiber bavay de sebep Irak'ı bimine disa Hakan Fidan bejin gava yani daxuyaniye veya havldan veya dinerin ise evimnu yılmaz bejin naha şu Irak'ı hevditin pek hani cigeri veya hevditini davi ev diyare ku vegavi ev şer bixase yani çünkü icacı kampanya eklerine desteklerin veje kampanya habine dijbediya YPG PKK Rojava Kurdistan embejin veya hember veya sakının ve peymana Irak'ı پیمانک به سوریه را چک کرده امویا هر بشینن و نه پیوی کردن دیسا مثلا سودانی کرد هم بیاب زنم بدن برچاوا تنین نه مثلا که ایرویا یا به هم دیتنی بگری دایه از نه خاص به وقت تهدیدی بکار بینم اویا برجواندی دو عالمه شبکه سودانی دناب شیعان دا destekleri tam nakle yani bir politikayın xud havcadagi ve hin alternatifan heye Türkiye'ci hem ser teklivi rebeliya başlı Kurdistan hem şey teklivi olan Türkmenan bu her vaha ser Sünniyanci bandora Türkiye heye Gavak Türkiye bir avay Sudan destekleri bir de Sudan'ı hemberi muhalife veya bu vakti Sudan'ı dikare Ravşapışı xort bike dve çarçıveyi de Sudan'ı veya bakartine mesela projeye ka çekirler re ji genda ve hayani Türkiye'yi avaya Sudan'ı geldikleri xwati derket halbuki projeye ka hayali bu leş bu propaganda her aliyan başı khayra ve bu o Sudan'ı cibin çekirin hepten pekanin peyman çekirin hatta Türkiye bir avay prestij yapı xorttir yani vaki Irak raji hadi azın tiştandıkım rebeliya xortdıkım bir avay o destek havcadagi ve Türkiye'ye disa Hakan Fidan peşengiya evekir hevditine ki hemberi Kurdan vaki embejim ittifaka deji Daiş'i Ürdün'ü cibine organize kirin Ürdün, Suriye, Irak, Türkiye beştarlığın bu nedeni ne havcaya Amerika embejim koalisyon ancak Amerika destekali bir dakikası değil Rebelca Bakur Rojlati Suriye em dikarın hemberi Daiş'i şerbakin tabii kesek veya bağırnak li disa ticarin Hakan Fidan bukunun ve davet mesela İsrail'e de god em hazın İsrail'e ra tekrar bunun ser mesela Suriye diyare yani konsept tekevüye konsept avi hem Irak'ta hem şey Suriye haremi Kürtlerin tahaza ve deri be hezek hegemon behebdini Amerika raji behebdini İsrail raji İran raji, Suriye raji, hamu kera hepsine pekine de beje begavi imtiyaz ki bedenmen haremin Kurda, başure Kurdistan'ı betçe, çi Bakur Rojlati Suriye yani harema hem Rojava be, çi ku Kurd le Kurden ve hatem raberin. Evvel şu beriş eşkere kiribun, na ba bu avay na bejun vaki hatta Şam u Musul. Yani anji bavaya gidin misak milli ama ya Türkiye bir zihniyet takı Türkiye ledine rovak harim akwa hegemon o deve çerçevede hamu diplomasiya ko hamu ditine ko siyasi berdam kin diyare ko ve ısrar ko devam dıkın yani mesele ev bu bu yani ve ahir mesela ev derfet şey bun Amerika jnabe ısrar dıkı heze namne tüyü ve ısrar dıkın dibejin devsa bu embejin set kurdabi bir hegemon tekliği ko kurda hoş beke hem Kürde başvur hem Suriye hem şey Kürde nafıra tekliği xort beke baş beke bira açtı arami çevbe
من دکمی پیواشوی کردن هم توجی به متفقیمه هم شی کرد هم بیش به متفقیمه وی آمایم روش کردن پنجره کردن روشاتان نفرکن به ترکیه و قبول نکرد. Türkiye illa xaze irade kurda beş kerandın bin hegemoniya kurdan da be mesela ve akıcı disa embejin mesela bu PKK ve kongre çevirke bekave pemajo ekenu o vakte gava ku çek fone rabbin Irak jxo ava bu rojer godun gereka Türkiye hezi xolleşkeri bikşine jbaşuri Kürdistan'ı bikşine avaya bu Türkiye ne tsek be kabul kırmış ve Türkiye jxo PKK xıstı bu bahana Armancaviya ve deri bici be disa Türkiye hezi paramiliter embejin avadi musuri avakwan baragah kwan heye be salana ve deri evji am perverdedik militari sünnici perverdedik DAEŞ'i refet edibinin lojistik ece al-Kaide de ona disa Türkmenan embejin aliye kerku ke ona gelekte bana çektardık ona perverdedik o vak hezi embejin provokatör bu partine o Türkiye gavak embejin efşar bir seknede başlıyor Kürdistan'ı ve vakti gerekli Türkiye hezi xubekşine Jber ve Almanca Türkiye ve gabi illa şerda ısrarken bombaberan dikar harimi haya bigre do gori dafyanya brez Batı Karavanca eşkere bu Türkiye icat xaze ne tane harimi bu tedeke teda bicibuyet xaze der hezi xwaleşkeri derbasi aliye yene kejibke حياني أصوصي بتشي حياني بيجن قالك تبرام بتشي هذا كل إشكال وان درا بتجي بكا أباي هات الرد كرن ولي تركيا بيكا بيم خابن حريمي خازن بخنا كاوسي بيش بردام كو كشنجا بيج بتايبتي حكام فيلان بكا نها حكام فيلان تاني وزير دربية تركيا نينه بيشتي كهات وي كاري koordinasyona kari dervey hamub xuva greda hem sabat mite xuva greda hem mesela Nuh Yılmaz Ali Cigrevi nahi veziri beri mite de Cigrevi bu gene kadroyu mite derbası vekirin disa hezin leşkeri yek embejin dervey eriştikin hezin Türkiye leşkeri evci koordinasyona greda Hakan Fidan'ın jofa mesela evde fotoğraf evi amedit vakta ko Hakan Fidan pişte peymana Suriye و mazlum Abdü Coran embejin imza kırın. Pişti ve bağva ki panik bir metresi da Türkiye çu evi. Hakan Fidan reveberi mite ve reveberi leşkeci bir tavayı çune Suriye ona koordinasyon çekirne. Serveriye ve koordinasyon Hakan Fidan'dık ya. Kaççı kasi nabera Wanda'nın nafuki her işi mesela kutla vakt meseleye ki netevi ledinlerin vakt meseleye ki bu tünebin ledinlerin o hayani iradeye kurdan neşkenin nahazın hem peymanacı eşkere bakın. Le rastici eve enviyaj binin zaman Kurve ve Hortin. Hera diplomasici keşif Türkiye gırtına gereken vecibinin berçava hem Rojava hem şi başlıyor Kürdistan'ı her va hem şi tekliye Kurdan ve gavi beraberi ku astengi Türkiye'ci ve gavi Ravşaka baştanın be ısrar embejin beheli başın gavhanın le Türkiye astengiye derdikine mesela konferansa Rojava Kürdistan'ı epek bağda avaya hatta tanıkırın. Disa tişrini peyman hatiye çekirin, evi bağda eşkere kirin, Türkiye aslında çekirin. Yani nabera Rebebedya Suriye ve Rebebedya Bakur Rojavati Suriye yani Rebebedya Rojava. Her hadise nabera Türkiye Rebebedya Rojava evci çebiye peymaneke agrbesteci vakiteci despeke dani zaman evci çebiye efhamu gavi berbe peşin gavi erinin gavi başın le hamuyacı Türkiye aslında nahire bana eşkere raya gelra o jibet bu gavak evya Türkiye kabul beke edinli karabe siyasete xub berdam ke hayya begre belki Hakan Fidan devci kare xuberde jibet gori konsepte ki bu ev konsept tek biçe evci rayadar evci aktör evci dibek sahne eder kevin o jibo veya embejin hamberi ve dinav Türkiye'de rehnenin ev pevajete aslan kirin o emehne ki nav Türkiye'de siyasete Türkiye'de nafuki şerri nafuki bebinin gori ve encam bede tesira ve rojgata navin ve hera diplomasi leşkerici yetişebilir. Gelek spas kaz brez kadar piri bepırsım Van demin daviye lu tevgere ki çe bu dınava hezin askeri yin Amerika'ydı la Rojava Kürdistan'ı dibe kuvveye ki cesaret tabe devlete Türkiye
جبركو حكام فيدان وزير كاري درve تركيا دبيجه احمد بلداجي ببيرخست حاوینه امه دقادا نافنتویده لهمبر روجاوای کردستان اپراسیونه که دیپلماتیک بدن دست بکرن یعنی لهر در جهان امل دیجی روجاوای کردستان بخبتن نها دقادا نافنتویده اعتبار دولت ترکیه چقاس هیا او چقاس بکاربه حوالبندین خواه این نافنتوی اخنا بکه گلو او کاربن بگیجن هدف خواه ما مستق کادر پیره پرس از پرس که هم بر پرس از پرس کتب کم قالوا تركا سياسات وحكومات دولتها تركا افشل سكنان دو حتى وش دبر هذه دسبه تجار سكنان بس كده جدا راسته يعني تجار سكنان دي راسته يعني ما مستدبك وجسارت قرتبن جويل و تفجير داوية امريكا تقو هرتند سياسات امريكي دو مسالاق والاشكاري خو باكشين تشتك نبوي ابقى شروكي كدردخن ك بتشرن جيت كلمه مستد اجانسك دولات العربة سوريا تايبت تلفزيون سوريا ودرو كدرخ درو تام شروك قش درو واجانسا تركا جوي بقري سر زماني وا بقري والجم خبلا بكي اف دولت ديو اجانسي عربي وش تركا ببن وبري وبيبي خبرك قد قبلت كل راس جا اجانسا تركا برني والسروي اساسي وجا تشتا افاتك ما سياستا تركا دفان 14 سال در باسبوي دي مثلا سوريا دي او مثلا خوش فيمكن بدروي دست كن ودروا بلاد كن حتى او دروا يقين دكن والجور ويدر يانجي برجواندي خو تاخوازيه وچند مثلا شركي بلجيكي دي سوريا دي اجانسي و بدروا في مثلا بلاد كن ودكن جوهر وكراستي بيج بوبري شخو جروبي و اكيبي واي الكتروني هنا ايج بشكرتيا وانا دكن وفان دروا بلاد كن هم بزماني كردي هم بزماني عربي والسيرفي مسالي بركار دكن يعني تيم بهرتن موقف امريكا دي نبوي تاني امريكا دناف خوي جي عسكري دي جي خو لقن خو بهرتن لد وقتي قبا قد كوفدكشن تو باخ وقتي باش نيروجي هفته تكي كاميون امريكا جباشور كردستان ترباس روجاوای كردستان بون وبري واب هنا 6 تشرين لي دخوازن امريكا جيكي خوي نو تشيكن لور برفلا مثلا نور تشيكن جيكي وقت بي دايم بي سياسة امريكيه نهاتي وهرتت ليه تشتي قدبير با ترك ايرو مثلا كتنا تركاي عاشقيه وعاشقيان ناف خوي هندري تركيا دي وتشافوا روكي دي دولة بخشة اللي تكفي دي بتركو كرد براني يعني كاول يقين بيش دقادي ابو هرتن لي تشيبو دوبو كرد بقشتك بنابي بكاكات حسبان بقشتك جنابي تيروريست بو بلي والجام يا باند كنت قوابكو جن تيروريست ارهابيني فذات السياسة تركا جرون جار خد ابي تشافوا روكي دي هرتن اوان فهم كريه وكو هرتن رجلات نافين دبن مجبور هاتن اشتيج بوكي نافخي تركيا سياستها في الدولة جغرافيا نافي تركيا بباريس شبرق اوزان جنين ويناوي او جغرافي ويبيكو هرتن وقت تيخو يعني كرن رجلات نافين دي ايرو صدصالة كرداي كرد نما ببعرد منن جب نجبر ايرو امشيار بني يعني ايجوا هنا بخيراتي وبابي خبكر لا كرد افسد صالي وابي تري صد صالي شورش بكتي حتى يجياي شورشا بكاكا ايرو حرشا برشي كردستاني بريار دستيني حرشا برشي كردستاني جي قراري لحرج يجي بدل وشهيده داتيني جبوك خلقي بباريس ايرو روجاوای كردستاني ام قدي سربلندن كي امكان بي اصلهان مدنكي خوكيان كنيه تبي كرد هن كرد ما في خد خوازن لي اب شكلتيش بان كسر بو حتى كيان بي اصلهان
مامست کادر پیریاس پرسه کی نابری بپرسن پاشه از گوتنا داوی بدم احمد پلدا و ام برنامه بداوی بکم نها دولت ترکیه جکردان را دبیجه پدویا و بچک و سلاح تونه ولات مدبه ولات کی دموکراتیک هندکارن هر تشتی خو د چارچوبه دموکراسی د بین زمان پدویا و بچک و سلاح تونه هندکارن خو فیسبوک هندکارن چک و سلاح داینن و tam divê demê de jî li her derê dünyayê anti-propagandaya Kurdan dikin. Li hember pergala hey a Kurdan jî dixebitin. Ev çiqas exlaqiye, çiqas etîk e ev. Mesela qara devleta Tirka û exlaqî bikî mere şaş dib. Yani şaşîk pirmezin gerek mere nekerî. Jiber ev Türk yani ama soz didin Kurda. Alîkî de soz didin Kurda. Alîkî de dijî Kurda dixebitin. 100 salî di mamoste soz dan. Jiberî dilûzanê di ku devleta û Tirkiye devleta Kurda û Tirka bê. او نه دخوازن که مرد چک دینه پیش اتفاق بگو هرتن دستور دیش بگو دیسر ما بزی برون دیسر ما تنبکر ترک بخشکایی نبوی دل راست هاتن مثلا آشتیه او زور زورن ده هاتن آشتیه yani ev diyalogat bir Türk bir zore hatine tamam dest vakam ve ciddi bukul pin dobu metli hakan fidan bu Suriye dubam kat mesela federali buna şu muhadire Türkiye için khwaze aşitiyet khwaze na bas o mesela ona zor da hatine ve mesela hali mesela yani siyaset ve ahlak şu an nalgin hevdu net Türkadın her dere taybet devlet Türk'a كمرة قال أخلاق وسياسات وأنا بك أز بمرة كبير شاشيك برمزنت جرك يعني أساس مرة اعتباري ندفينا جمر حتى الجداي بوار أخلاق واقف ببرين هم مبوجي بعدين جامعة باند كنت جوا بكوجة يكوي وشيء فيش أخلاق أجبار يعني ليه تشتك هي وقت تلك آنی سر زمان و هم چک خداین زانی بوی شاگرد فی مرا گل کی بچک خو بگره و پاش و نام سکن و چه کسی سیویل بیجی مرا ته خودی خپش ایرش کرد و پشکرتیاوی بکر و حدیث بکر بر وی چکی امپاراستنه ایرو دستپکا که رژیم اسد هلوشیا تلکاد بو کرد و چک خداین و تمنی دولتی ببین چبر زانین وان چکا امپاراستنه وان چکا هشتنه که امکاری بین به اماف خود خوازن وش خوی عینه او مامستا جدسی مت شکنای بریارا وان هزانه اکو دستی خود چک دحوینن دی بریار یوانت البت جدسی مت شکنای احمد پلدا مامستا مالاتیا واز گوترا داوی بدم احمد پلدا تول سروی مجاری چد بیجی اخلاق دولت ترکیه دوی مسئله ده و کرم که احمد پلدا نه پیشی از مثلا آمریکای بجیم یعنی چند جرا به برنامه داشته هن جدن من سالان از ویاد بجیم یعنی ادعا که من هی آمریکا دست ساکو بجیم و داری در که به ازیده تر بجیب به حتی آمریکای ریا بجیبوینه بگوهرنه یعنی هندستان بگوهرنه آمریکا مثلا ورو بیبا ای لاسکی بجیب به ای شامی بجیب به ای حرب بجیب به دیسا حتی قبرس و لاسکی ای خورد بکه باوه که جیو استراتژیک و هیلی با بجنه بحر سپیدا ببهیز و او ریا امچیار جلاسکی دست پیده که ای روژاوی کردستانی رو در باست بر حیانی باشور ایرانی بچه افغان و امریکا آمریکا ایران و هستن چه بکه ریا بجایی اید لاسکی را دست بکه اوایار به ری کابک بگره و وقتی ریا چینیج بگره ریا روسیج بگره ولاتن حرمیجی کنترل بگه ریا دنجی یا عربستان سعودی اردن و اسرائیل را در باس بجی هندستان اتی یعنی ابرین استراتژیکن جبو روجاوا و باشور کردن هر دکشی جبو حرم جبو آبوریا گلوبالیا جهانی یا بشا بهیری دبن دکبه خطه که گلک جو استراتژیک و گرینگ او ریج نوبا بینه چکرین و امریکا نها دو حولتین ویهرین یک گوری بیا کندرا خو جاردن ساز دکه یا دویمیجی پشت رابی کابا کنبیشن ریبریا سوریه ناسبه که شرط اکوی ابه ریبریا سوریه جی بان بارگاه بونا امریکای باوایی که فرمی قبول بکه دیسا امریکا حیانی نها باوایی که فیلی و لشکری حریم دما یعنی باکر روجلات سوریه روجاوا دما گرو بیبا باوایی که قانونی بمینه باوایی که پیمانه که اشکری بمینه اویا ستاتوی حریمش در باسی جی اکیدن دکه و در ایدی حجمه را لشکره چه قاسه
çıkası gemezede evci ne mühime. Balyozhaneye Amerika'ya herga vesmin zaman balyozhaneye Amerika'ya konsoloshaneye Amerika'ya lehase kebe van baregaha behtir korte. Çünkü her leşkeri var ne girinde yani teyyareyn Amerika'ya gavak eriştikin ye operasyonu Katar'a radımın tembeleri. Disa füzeyin Amerika'ya behra spidi karın her deri bidin. Yani avaya ne girinde? Her diplomatik siyasi Amerika bederi bedik şe nakçe. Ben akşam tutuşacaksa ne roje bede. Beraber çoğu ezapı kortırdık yani gereken ve abidin bahçama. Adınıcı mesela Türkiye biraz belli Türkiye kampanya kabatan devam bıkır veya da ısrar bıkırlı kavaya government edi mesela Kürdan nine mesela Türkiye yer nafkuye Türkiye BKB nafkoda şer iktidar edildi. Mesela embejin ya CHP AKP jibako her du hezi namne tüy bagri dayne dinav AKP'da dinav devletida MHP'da hezenin yani her hezanda derbe partiya dinav CHP'da MHP'da AKP'da nav bürokrasiyada edi kurdara aştiye xazın dibejin ev mesele bir avay nameşe gereken veya çareseli ki bibinin bu proje öcalan emci destek halibidin veya dibejin milleketin diğer aslenge dertine ve aslenge gavak dertmeyen veya çağ dibinin naha başlıyor Kurdistan'ı şerdikin hep kampanya Hakan Fidan ısrara veya em dibinin disa provokasyon ilişkili dibinin ve gabet devleta Türkiye Kurdan peyman çekeceği ya agirbeste ya veya eşkeren akın. Ev veya aslındaki evet. Jibet gavak abi as beklerin eşkerenin peyman ya Adana'ya açıyor bizim bağvay çıkır. Gavak abi eşkerenin dedi ben de barajak aslında na Kurdav Türkan'da ya psikolojik holer radı ben edi tekri Kurdu Türkan digejin merhaleye kendini. Ya bir canan evde. مخابن همو بدر دختمانره هم مثلا ترکیه یا نافویه دبر کو خطره هی نافودا جهن شهر پرووکاسyon çebibin suikast çebibin emi viyaj bibinin ezbeye beşim beli. Gerek spastikım jo her diyara brez kadar piri revebre sazya Kurd besinor je Fransa tevli bernameye me bu Ahmet Beldar rojmevan Malawi ava her eben behevya rojen xoş azad dem baş.